Autori ovih slika su me zamolili da vas tu pozdravim i kažem zapravo koliko je meni drago da smo uspjeli organizirati ovu izložbu baš tu kod nas. Znači, Udruga Sveta grada Splita u suorganizaciji sa društvom Splićana Marijan. Ugostili smo autore koji će se poslije predstaviti. Eto, meni je drago da ste došli. On će par riječi pa možemo se skupa gledati utakmicu. Meni je drago u ime udruge, likovne udruge Art More iz Splita. Pozdravili što ste ipak došli vidjeti izložbu. Izložba, evo vidite, motivi su vezani za Split i ovu priču Peristil na Kaptolu. Ima i motiva morskih, ako nekome se slika svidi. Imamo tu priču oko mora i jednostavno, eto, drago mi je, nisam bio dugo vremena u Zagrebu i vidite tu čak neke moje učenike i svakako, eto, želim vam dobru večer i dobar tu na jedan način mali domjenak i svakako nadam se buduće suradnje. Da vas samo kaži humanitarno malo. Humanitarna nema, evo, da bi pomogli za evo ovu situaciju nezgodno što se dešava, da bude aukcija slika, da mi pomognemo i na taj način dajemo jedan svoj mali doprinos. Eto, još jedan put mi je drago što ste došli i da pogledajte.